ezulwini ukuthi angikhulume ngase ngikhulume kubantwana bakaNkulunkulu. Ithi-ke nami ngicela kuye uJehova ngiphiwe nguye engizokusho kubantwana bakhe. Ngingazikhulumeli okwami, ngikhulume lokho engikwaziko nengakuzwakho nengubonile futhi kwenzeka. Bantwana bakaNkulunkulu ngizokhuluma ngokuningi. Ngizokhuluma nje kakhulukazi ngalo muzi leli khaya esikulo. Umuzi omdala lona wabakhona ukuthi ukwabe lesikhathi lapha oba sengathi uyafa khona, uyaphela. Kwase kukhohlakala ukuthi okashembe kakupheli. Ungamqeda umuntu kodwa okashembe ngekuqeda. Ngisho ngathi kunyathelo ukuqedile okashembe kuyavuka futhi kuphile. Njengoba lo muzi wavuka ekufeni uyaphila namhlanje. Namhlanje uJehova lethe umhlangano phakathi kwalo muzi. Nani ngaphupha ukuthi ubengene la. Namhlanje nibonile impuza njengoba nibangaka nje uNkulunkulu wethu simemele lapha empuza. Angazi ukuthi ngizokhuluma ngithini ngoba kuthathe ukuthi angidlume nje kuphela ukujabula enginakho. Into yenzeke wena ungazi, mhlawumbe ubuke wena umuntu wasemhlabeni ukuthi ingabe kokuye kuphinde kwenzeke lokho. Kodwa uNkulunkulu akazi ukuthi ubhekephi uyokwenza nini ngesikhathi esinjani. Yeah. Bantwana bakaShembe ngizokhuluma nje lapha sekususiwe lo muzi. Subhidliziwe. Umfundisi umbuyazi uMaganda bamaziwe uMaganda. Selithathile ilada la kwalikhipha njalo ngeke babhidlizile phezulu kaNkulunkulu bemboze ngibuka ungcono likhiphe ilada hamba nalo. Sebe intambanana lapha besiwa khona. Uyobika ukuthi sebehambile. Sebe sentambanana. Uma lezo nsuku akusondela ukuthi inyanga yezulu izoya okwenza umhlangano wesikhumbuzo kwaMdedele lapho sifika kwaMdedele khona manje. Lelo gama ke abantwana bakaNkulunkulu lo lezwa ukuthi la qhamuka kanjani. Wahamba umhlangano yale mayifika inyanga yezulu le lapho sifika kwaMdedele khona ithi nithi kuphi la. Uthi umbuyazi umfundisi khona lesikhathi baba sithi lapha kusempuza ngoba impuza yasuka yaba iqeda belungu sasisithatha igama satheke silishiye sahamba nalo igama seza la intambanana lapha sesikhona. Ibambelele eminyango esuku inyama ngezulu ibambelele eminyango ngithi hayi akunjalo akona impuza. Impuza ikhona. Impuza ikhona. Wena mfundisi ungafanele ulithathe leli lada, kufanele uliyeke babhidlize indlu yelada phezulu kwalo. Sabuka nemehlweni ngangikhona lapho inyanga ezikhuluma njalo. Sabuka nemehlweni ithini manje inyanga ezulu. Ithi-ke kobhidliza ilade uNkulunkulu wethu ebaluleke kangaka bekobhidliza ibhidlize phezulu uthi kufanele uliyeke. Ube nje ukhuluma nje lapha ilada kalikho. Uthi-ke ithi inyanga yezulu lalela mfundisi impuza ikhona. Leli gama aphindele kubo kwale impuza. Aphindele impuza leli gama impuza ikhona. La kukaMdedele ngoba Mdedele uJehova wangena. Esho yalina ngazo. Yayihleke. Siyabukana thina uthini inyanga yezulu ithini manje. Nathi impuza ikhona. Thileli gama nje la akukhona impuza. UkaMdedele ngoba Mdedele uJehova wangena. Ithi-ke mina lo ngophindele impuza. Ithi mina ngophindele impuza, mina ngoyimpuza ngoba impuza ikhona. Siyabukana njalo ngoba phela ibhunu mayetheliyeke idlawo injengengwenya mayisibamba umuntu
ubuyiswa ushembe kuphela umuntu babanjwe ingwe hayi omunye umuntu usithi uthini ubaba uthi imbuzi khona amabhunungana hlomila izingomvolo lapha kafundi uthi imbuzi ushembe batara bankulunkulu ngenye into ongeke uyazi ukuthi ungayifanisa nani uthi kukhona lapho bayalwa ngapha uyakhulunywa lapho umshumayeli phansi phezulu ngoba namuzwe ekhuluma lapho ukuthi wake wawuhlanyelwa la ehlathini umshumayeli wala ekhaya kwathiwa uyahlanya ngoba uhlanyelwa la ehlathini waze wahlala yedwa la ehlathini uthi akuthazizwa siyafuneka eRichards Bay nomfundisi ucela angihamba naye umfundisi ucela sengamphelekezela-ke sihamba umasipala funeka bonke abantu balapha babekhuluma ikomiti lala sekwase kunekomiti elalifonyiwe likhuluma indaba yala saya lapha umasipala phansi lapha sabathi khona kuseMerency akuseRichards Bay lapha thina besithi iRichards Bay nansi iRichards Bay base beyibuyisa lapha bathi iRichards Bay thina besithi kuse-14 la ma ugibela ibhasi nje thiwa kwese-14 kwakunestop lapha kuthiwa 14 sasiduma kakhulu leso stop sithi ngiyokwehla-14 saya lapha masipala siyafika amabhunu akuthene laphana ehholo kuthwene kuthule kutheduze sasisingene nomfundisi uqale singena nabo umthiyana umshumayeli umthiyana wayekhona nabanye babekhona sangena hlangano awubanje umhlangano kanti kuzokhulunywa indaba enkulu ushembe usehambile wala nabo belungu wakhuluma waqeda ukuthi bazothini benze njani thina sazi bazothini-ke namhlanje oba kufuneka leya mbuzi base mase kukhulunywa bathatha imap bayayazi abantu imap iphepha elikhulu lapho ibalazwe ngamanye amazwi ngasho njalo base belikhoma lapho udongeni sibuka yonke iNatali leni ukuthi imi kanjani nansi iNatali balichoma udongeni bathi niyabona la sathi siyabona namhlanje sizobuyisa indawo kaShembe sabukana emehlweni sathi bathini nobukelo balale baphupha kwasekwenzenjani bathini namhlanje bathi namhlanje silethe indawo kaShembe base beyikhomba ibalazwe base bezisho nakho nansi impuza bayibiza ukuthi impuza hili ngoba nakho ithanda bayigquma kancane bathi impuza hili le bathi sibuyise yona namhlanje eKaShembe sibuyisa yonke njengoba injalo uShembe futhi angiyazi ithe inyanga izulu mina ngophilela imbuzi ikhona thina sithi kudala belungu ihlakazile yaphela indaba yembuzi kodwa ithi inyanga izulu imbuzi ikhona mina ngobuyela imbuza mina ishiya ihlekela babe bekhomba njalo bethi nansi ngasuma lapho bangangikhona wawuphendula nje ma unokukhuluma ukuthi mina siyayibona imephu le abanye abayanga phela ey'koleni kabakuboni lokhu elukudwebela singayibona thina ngoba ngaya esikoleni ngathi kubuka iy'ngaphuzane lezi zakhona ngiyakwazi kodwa bakhona abangazi ukuthi nikhombani la kwavunyelwana kwasekuvunywa kuthiwa kuthathwa iy'moto kuziwa sase sisala inkosi sisehlathini la zayidunyelwa nalobani wayengena emotweni yakhe wayengena emotweni yakhe zayiduma zayizizimoto zisala inkosi sasifika sayisima lapha khona indawo eyihlathane eyipaki engapho uma usuzongena la ingapho esandleni sokunxele lapho uShembe wayefika guqe khona uma ezongena la impuza wayethi uma ezongena la impuza aqala fika guqe lapha kwethulo lezitsha lapha ahlale ame lapha bese yangena wayenze njalo uShembe bathi nale ndawo uShembe wayiguqa la uma ezongena la namhlanje siyayibuyisela kuShembe inamasayithi ayisithupha leya ndawo uma ungakho izindlu lapho ngaphuma amasayithi awu-6
basho njalo ukuseshobona sitshela amasayithala awu6 le ndawo manje ngayakha kophuma izindlu ezo6 basuka lapha seze sangweni la kufanele singene la asifange sangena la athi siphuma ngapha zungelela sithathe simaqonda nala lapho bawomkhulu wafika wena bese ekhuphuka engena khona sasesima lapha bathi ke indawo kaShembe yonke le iyehlanga lo khona umhosho lapho ongathi uwela umfula owehla njalo ushone phansi wehla ushona iziyonke nemzingazi kunomzingazi lapha abazi khona umfula uthiwa umzingazi owela kuma uyangale kithi emkayideni mowela la ngale kombona ithi ke bathi ke abelungu yonke lena siyibuyisela kuShembe amen indawo kaShembe yonke le nale isigugu le kuthiwa igugu kaShembe wayefika phumulela siyibuyisela kuShembe amen waseke ngoba yiso lokubuyela ndawo kuzokuba sesontweni kobonakala ukuthi ngoba bazobe besontela lapho kubantu bale nkambana base behleshulwa abantu le nkambana nabanye nje abantu babona belapha nje amen kwathela abantu bona bazosontela sabe ngene nje mbatshela usontingane impuza ngoba impuza yabuya wathi wambe impuza yabo uShembe owalwela le ndawo iyabuya konke uShembe owayebushilo la kwenza ngoba ukususwa kwabantu la beze besuka nje babele nabanye inkambane bengabuyanga ngoba phela indawo isincane bengake besabuya bonke wayishilo uShembe washe fika kulelizwe wayehle phambili lapha station bese wela ngenyawo wathi ehla nje ewela la ngenyawo sethi wathi abami ngibona isandla somlungu abantu ke babeke bathi ungathi uyaphika kancane uthi uShembe ngibona isandla somlungu awusho nje ngibona isandla somlungu lapho bathi abami kube ukuthi nina nohamba banisuse lapho bene bonisusa la wanedolobha utshela abantu into phela 50 years kuya ku 60 years kungakanyakazeli abantu baqala ukunyakaza washo uShembe wabatshela ukuthi eselapha kundawo kwakho sebhizo lakhona sebhizo lapho wathi la ekombichweba lo konyoke enkulu yophuma la iyogijima idlulela ubiza iskimela lesithatha bala sibiza ngenyoka uthi kophuma inyoka enkulu la eyogijima bathi abantu uthini manje phela ubuye bese khuluma okuyilo uthi kophuma inyoka lapho yokuphuma yaphi lapho lesi sitimela sobe siyaphi le kona isitimela sokhuphuka into sokhuphuka kanjani intabeni lesitimela isitimela esikhona namhlanje siyagijima amen kwasho uShembe amen sithi ubani lowo umashe izinto zenzeka amen isitimela sikhona wathi lina nosuka ngoba isikhathi lapha nosuswa khona nambala kube njalo abantu sebesuswa kodwa selibakhona leliyathemba owayishilo wathi mayifika lapha ezantsi ngoba wabatshela bazofika ezantsi lapha elwandle la besithi na iCharles Bay khona wabatshela bonke laba abantu ababakhela futhi nina lapha nosuka nina nonke wathi mayifika siyangasemkayideni lapha wathi nina dothi imthwalo seniyithwele emakhanda bese thiwahlala phansi amsayindawo kwenzekile lokho bantwana kaNkulunkulu amen ngiyajabula nje ngoba lento ngangiyizwa mina beyisho kodwa ngiyibonile ukuyenzekile wathi la njengoba siwela phansi nje la wakusawela phansi ngobhukudo emfuleni lapha unehlabathi ke ngamali ile njalo ukugcwale umfula uwaywe khona uthi nokusukuza ukuthi kuphi la nobe senihamba phezulu namhlanje sihamba phezulu mawuthatha imoto manje uyangapha ke uzohamba phezulu umfula ubuka phansi kwasho bani kwasho uShembe kwenzeka into oyisho akukho owakusho kungenzeka la wathi nimthwalo noyithatha nibeke emakhanda kodwa sisemakhanda besithiwa yethuleni anisayinda kwenzeke ngithi ekhaya mina ngangingosukakho ngihamba sakhiwa amagogoko lapho sizongena khona eBhukana nangumfundisi uyawazi amen lawo amagogoko ayakhelwe thina bakwambonamba kuthiwa siyongena lapha kodwa ngake ngithi
ngishayela ibhasi losikhathi ngidlula ngakhona eBuchanan ngishayela ibhasi ngithi ngiyawabuka amagogo ukuthi awunakho umhlobo bangcono baba ngoba bafe endaweni yabo ezweni labo thina sesofela kwenye indawo singayazi indawo enje ugwadule kanje kodwa bese ngithi kodwa malethi wathi ubaba omkhulu imithwalo nothi seniyithwele emakhanda bese kuthiwa yethuleni lelo themba nje mbambelele ukuthi asakuboni kuzokwenzeka lokho sothi sesiyithwele ukuthi asiyethule kanti kuzokwenzeka ngempela ngizoyithula nami imithwalo ngempela kwaba njalo kwathi sekuthiwa sihamba amagogo ngathi mbona kwakuhluma utshani emagogokweni kwakusekhama utshani sekukhama uyaphula utshani wangapha uma kusekho sekukhama ngalamawindana babe wenzile utshani kuthiwa mazi dlula khona ngebhasi bethi abantu kuthiwa ngathi bakwabonamba bese ndawo uNkulunkulu ngivele ngithandaza gawujawu ubani kodwa uzofela emagogokweni lapha sizosemagogokweni sizokwenza sishiye indawo enhle kangaka sizo-exercise siye endaweni enjengale kanti uNkulunkulu uyazi uhlelile yena nambala kwenzeka ushebe lokwayikushilo baba mkhulu kwenzeka konke akukho kwenzekanga wathi bonakhela imigwaqo la nogijimetiyelile uma uyangapha ngithi kugijimetiyele kuzongena le makhaya itiyele lisemakhaya umbuka kanje lashiwo ubaba mkhulu wathi nina bonakhela imigwaqo begcineni komgwaqo lapho ufugcine khona bobe sebakhifema ikhona ifemu RPM enkulu ifemu lapho eqasha abantu abaningi ngapi cishe abantu abaningi ngapi leya femu le eqashe lapha iyashiwo ushembo wayibona into abaziqinisekisa kasilutho mina kamala lokubana ngabikho emhlabeni wasengigugile nje hawu kodwa konke owakusho kwafezeka manje thina abantu bemasithi uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu basuke sebethanda ukubika inkani alithina sisho into esibonakho nento eyenzakalakho kithi uma umNazaretha nje ushembe uhlale ethembelini kuzokwenzeka ofisa ukuthi kwenzeke kuphela kunye bantwana baNkulunkulu okufunekakho asiziphathe kahle asenze ukufuna ushembe asingenze ukuphambene noshembe masenza nje ushembe akufunakho ngizobona yonke into izolunga akukho ngeke thina asiswele washo ilanga lamalanga zelithi asiyeke amabhasi lesihamba ngawo sibhekelele emphambeni laye azayifuni lezi zinto zamanje shiyani lento phansi bayithenga abantu imoto ngathi kufule upompi unobani wathenga imoto unyaka olana zakambu kanti abantu bebenemali kangaka seshilo umnikazi wezinto seshilo ukuthi sekufuna ukuthi manje kwenzeka njengoba eshilo bantwana baNkulunkulu kimi lo muzi ufana nephupho ngoba ngangazi ukuthi mina ubekukela impuza la umuzi umlungu eseyithathile indawo umlungu eseyithathile indawo kuwe wena akabuya ikuyisi phezulu kwethu umlungu ayithandayo akuphi imali kanye nendawo sebeyithathile indawo basho ukuthi uzoba ukuthi babethi uzoba isiqiwula engasazike obathi sebethi asikayibulala imithi sesingeke ushembe seyibuyisile indawo yakhe bathi hayi ningayibulala imithi ngoba kufika belungu baphesheya bebuke inakuzana samahlathi engakho sizoba singene ngaphansi thina asifuni ukuthi sibulale amahlathi kodwa sifuna ukungena ushembe uma uzothi kavinjelwa akavinjelwa ukamkavinjelwa ngempela ngoba ngeke uve ukuthi sibeni masuye sibeni okubamba ngefosi kabe ungene phansi isibeni awudlali ungami ngasempuleni masuthi uyempuleni usuthi awuvimbele uzoyibona ufana noba kunjalo kubantwana baNkulunkulu ushembe seqonda ukuyisa lo muzi namhlanje kimi njengomuntu nje ophuphakho engazi ukuthi ngathini ngabonga ngithini mangibona namhlanje kuthiwa khona umhlangano la eMposi indawo ongayibufika ngiyibonele ingawo kuphela la nazo lapha zikhona-ke ingawo la noma ziyadeda-ke seyibona ushembe zithi ukukhela ngoba kayihluphi inkawu ikhona ibhodo ziliginqa manje phansi
lichitheke zilinde liphole zithathe ezifuna kodwa ziyaqola ma sekungena uNkulunkulu phakathi kwalo muzi. Bantwana bakaShembe sithandile ngazi ukuthi singabonga sithini. Uthe wema sekukhulunywa lapha esesho sekuthiwa makamemeze umbangela ukuthi umhlangano wesikhumbuzo leyo sawomkhuluza la mina bathi bejomba abantu ngavele ukuthi ngopha phansi ngobuso. Ngamboze ngaphansi ngobuso khona lapha nathi mbo ngobuso ngacabanga ngathi Shembe sonikwa uwamandla baba. Uwena yokwenza lo yamuzi mawuthi uyalapha sipha amandla Shembe ukuba sikwazi lo mhlangano ungene siusingathe senze ukufanele ukuthi kwenzeke. Kasazi ke uNkulunkulu ukubona kwethu sithi sizamile lokho besikuzama kodwa wona sisawulolonga sazokulolonga. uNkulunkulu uzosinika manje sizokulolonga wona lo muzi. Uyobona mawufika ngalowo nyaka uyofika ngawo la ukuthi kobe kunjani. Uyoyibonela nje nawe ukuthi hayi ukushikila kuseyikho lokho engakubona ngaleliya la. Uyobona mawufika ngoba asilele uNkulunkulu wethu uthanda izinto ezinhle. Ungenzi ukuchitha icala mawenzela uShembe. Uma wenzela uShembe yenza uwenze ngakho konke kusemandleni akho. Ungasho ukuthi le mali hayi imali yakho uzoyenzani ma. Ubani kade osinika imali okwasinikwa uShembe. Amen. Imali sima uba nayo uyathanda zonke ucela imali kuShembe. uShembe ethi inkosi kubusise uthola imali. Amen. Manje ke masizoyeka ukwenza izinto ezinhle senzele uShembe esenzele izinto ezinkulu kangaka. Ngiyabonga ke uNkulunkulu ngibongela nje abantu bonke bakulelizwe nabantu nje bonke bala ngoba baningi bebefisa ukuthi ake babona lembuzi. Ngiyathemba ukuthi khona abaqalakho nje babengaka abantu ukubona impuza nansi impuza. Lokho nizwa ngendaba yiyo le impuza nansi impuza. Sisazokwenza ke kube impuza nje kokuthiwa lapha kubaphuza benene. Washo njalo umnikazi walo muzi wathi kwaphuza wenele. Yithi sesithi kusempuza ngoba sitya ukunqamla impuza. Phuza wenele. Bantwana waNkulunkulu angazi ukuthi kubonga kanjani. Ma ubonga uJehova ukuthi ubonga kanjani. Ake ngihliseke kancane ngenansi ingoma amavesi nje amabili nje noma mathathu uNkulunkulu mangivumela. Wantenyani ufikile olandelwa izizwa. Izizwa ufikile. Washo njalo uShembe konke wakushokho
akhona ukukodwa okungenzekanga osekusele ke manje kunye kodwa futhi kusozokwenzeka ngoba wakusho sinalo lelo themba ukuthi kokwenzeka sekushiye sekusele nje ukuthi abelungu bayihambele kubona ngomusa bangena indlela bayihambele naye adina ethelele efuke inkosikazi sengiyahamba lapha mina semphindela kwelakithi indlu yobisisele naleso sisebenzi sakhe esisebenza khona isikhona akukho futhi okunye ngoba njengami nje mina ngubonile konke kwasho uShembe kufezekile kosala khona ngoba kunjani ngiyabuka nje lokho bepaquza lapho bepaquza masiphuma la ziyabahleka inyoni bapaquza ubala kusasa zongena phakathi hayi ngempi kahle usho njalo uShembe thina kasili uShembe ukhona uthi la wathi umuyazi ilathi ngingabe lithathe liliphindisele emuva kodwa ngeke ngithathe liliphindisele ngoba indlu lelaliyo nibhidlizi lo sala khona kusale selisebenza la nitali likhipha khona la kwaMthethe lelo lathi nje lile kwaMthethe washo ukuthi mina ngongena imbuzi uphi namhlanje sembuza hawu osiyama ngazi ukuthi ngathini konke okushokho sibonile kuyenzeka bathi abelungu esekuthiwa siyahamba lawo magogo bekhuluma ngawo aseshumutshani basesizwa kuthiwa ibuyile incwadi ePitoli ithi bantu bakwambonambi kanisa indawo yakhalini izindlu ngokuthanda nakhe njengobana sathe singasakhe ngesikini thina sekuthiwa masiphahleke izindlu ovuda kuphahleka hayi kasemenda udaka lolu yabasasi isidule abantu okumba isidule ucovuda kuphahleka sase senze njalo ngoba kuthiwa siyahamba kanti ababuzanga kuShembe ukuthi uthini uShembe sathi sizokuthiwa hayi ithuleni imthwalo yakhaneni manje laba babefuna ukwakha ngesikini abakhe ngesikini njengoba wayishilo uShembe ukuthi nothi imthwalo selithwele kuthiwa yethuleni pho manje umuntu uthi thina masithini thina Bantwana kaNkulunkulu ngabe okwethu kunye nje okufanele ngabe siyakwenza ukuthi sithi Shembe siphe ukukuthanda siphe baba ukuba sikhonze ngendlela efanele siphe baba ukuba siphume ezintweni ezingasisi endaweni kahle osilungisele yona amen uShembe usilungisele indawo enhle kahle uma wenze kahle uyibona leyo ndawo ngomhla kuphela uyobona kanti uShembe engilungisele indawo enhle kangaka mina ngangenza lokhu nalokhu nansi indawo enhle wayilungisela yona kasazi Nkosi bakusikhumbule uNkulunkulu singabantu basemhlabeni siyajuka imihla namalanga senze okungafanele sithi Nkosi sokhishwa kuwe baba usinqande uNkulunkulu omuhle senze okufaneleko kakhulukazi Nkosi yamakhosi ukuthandana sizwane singa maNazaretha ungalibuka iNazaretha elibuka ukuthi lo hayibo umfowenu lo uShembe usihlanganisile nje yini oyikhalela kulo munye ngoba wena umfowenu iNazaretha elinye njengo uyazi ukuthi noma ngabe uhambe iswe uma usulihambile uma wabona iNazaretha umisibili uphele konke ukuthi ngaphila ngoba usubona iNazaretha uthi vela kuphi ngela kuphi elakini yosakele lapha nje siqhamuke indawo ngeendawo sihlanganiswe uShembe yosakele lapha sihlangene uNkulunkulu wethu munye uShembe pho mase kubona mina le yini ngajabuli mina bafanele ngijabule manje ubone ngithi awusemphilile ngisho ukukhulu uyawusho kuye ngiyagula ukuthi uzomdanazela usinde ngoba unale nto kaShembe wayifaka kuyena kodwa ungethembi kuyahlupha ikhona lento kuthiwa yithemba umuntu usuka lahla ithemba wabo lahla ithemba yethemba uma uhlala ngokwethemba yethemba izinto zolu uShembe akakhuluma into ingenzeki mase khuluma into kwenzeka njengoba silapha inakho silapha maka ukukhuluma mina nje ngaba sikho kodwa kakhuluma umlomo ongathethi imanga sishonjalo
sithi umlomo ongakhethi imanga uma eseyikhulumile into useyikhulumile nakho namhlanje sila emphuzi Batshana uNkulunkulu kuphela lokho kufanele thina sikwenze sibuke ushembe kuphela ukuthi uthini kithi sibhekisaphi sithini simlandela kanjani kuningi ushembe akwenzile kuleliso kuningi ngeke ngiqede kuningi akwenzile la senzele khona wenza umsebenzi la wacishe awuqeda ngoba akukho la yenza ngoba wayethi mayisuka la abesewelela ngaphesheya emkhayikheni ma wayizoba ngizoemkhayikheni wayedlula la abesewelela emkhayikheni ngoba emkhayikheni ma ungaphuma la kulapha ewelele khona wafika benza uNkulunkulu bakhe bambona ukuthi uNkulunkulu nami konke wabatshela khona kwenzekile emkhayikheni lapha mawongena kulowo msuku wasemkhayikheni wabe sekuba kanjalo lo musebenza lokhu ngichaza into eyiningi ngapha kunesikole kuneKuzimalanga ecollege lapha isikole sabona ushembe ozokwakha isikole wavele wakhomba nje okhaleni wathi la kwakha isikole esikhulu namhlanje ungahamba lapho ufice leso sikole washe mandulo ushembe athi ngoba lesikole sikhona namhlanje leyo college funda ngipelipede uzuqede lapha emkhayikheni kwasho ushembe wasibona leso sikole nganganga ukuthi sakhe endaweni kaShembe leso sikole ngoba sabona uye abantu bathi uthini manje ucanga ukuthi isikole esibuye sisela sakhiwe leso sikole ifundi ngani ingane zami ifunde khona zaqeda zaphuma seziye ema-university ziphuma khona lapho leso sikole sesiprofeta siyahlonishwa kakhulu uShembe owenza konke lokho uthi baba wami esehambile emhlabeni ubaba ongizalakho uma efika ngelekweni zakho uthi uyaqhamuka uShembe uthi uyaphenya lelo bhuku labalishoko esingalaze solibone nathi mhlawumbe ngomhlawumbe uyaphenya ibhuku uthi cha awabe isikhathi sakho sikafika phindele emuva bathi sebekhala batela bayabona bakho nangu ngiyanivuka uthi bayivuka uthi hayi sembuyile abantu abami yini mbuyiswa uShembe uthi isikhathi sami sikafika uthi mina ngohamba ngoKhisimusi bathi ayidona usedide ingqondo wenziwayo ukuquleka wakhe sefika lento ayikhuluma kho kayikhophe uyenze sefika uShembe mtshela uthi wena uyohamba ngoKhisimusi enyangeni kaKhisimusi uyohamba ke makuKhisimusi wena ubaba wami ongizalakho begula abese nimuza nje kambe lenyanga yiphi bantu abami bese nisho-ke manje ngasho yena nje uKhisimusi uDisemba athi ngisazophila uShembe wathi mina ngohamba ngoKhisimusi kwenzeka isimanga bantwana kaNkulunkulu ngempela wahamba ngenyanga kaKhisimusi December 17 waphuma umphefumulo kubaba 1972 njengoba wayishilo uShembe ukuthi wena awukadingeki la wena inyanga yakho uhamba maku December kuKhisimusi wahlala iminyaka baba washo kubaba wami ngakazalwa mina ngakazalwa mina ngibekhona nje esho ukuthi wena uhamba ngoKhisimusi ngizalwa nje mina kade washo ukuthi baba wami uhamba ngoKhisimusi bekushaya uDisemba sibekha kakhulu baba uyaphila shaya uDisemba baba hayi ukhona baba uyaphila wathi mayesegula ngaleyo mnyaka sekuneminyaka nje sekuhlangise nje 20 kweminyaka ngedlule Disemba sesishaya bataba sengihambayo manje nambala wahamba uthi uShembe wathi mina uhamba ngoKhisimusi nambala uhambe ngoKhisimusi singathi yibo ubani lo singathi uShembe kanti uNtsholo yini singaya kanjani ukuthi sithi uNkulunkulu ngoba uye phela ophethe wazi ukuthi ukuzokwenzeka ukuthi manje ayishinto yenze konke akushilo kwenzekile nansi imkhumbi wayikhomba imkhumbi le wathi waphuma imkhumbi la ukhomba leso sitimela uthi waphuma imkhumbi la ithi waphuma itimela zamanzi zophuma mawusuka lapho uthi itimela ngazo zifikile eshumini ezilapha eqwebeni lelo walishoko washo uShembe sithi bani ke lo ukhuluma into ozokhohlwa uthatha ukhohlwe ubuyabuyeka
ngemva kweminyaka usuguga bisiqhamuka lento wayishoko busuzu tushembe wathi bantwana kaNkulunkulu sehluleka kumkhonza kufanele sihlobo sithele izithelo zokholo isho njalo ingoma asithele izithelo zokholo umuzi wamaNazaretha Nazaretha sikhonza into enjalo thina nikhonza ngalangadla nikhonza into nje enganyazi bakuthi uzamazama zonke izinto ziyale ithule kithethu nikhonza into enjalo asibambelele bantwana bakaNkulunkulu ngoba uma uhlulekela ufuna kuvele uyidlalele ekhaya uhlulekile akukho lapha futhi ongathi uzama uyini oyizama uma uhlulekela ngoba yona indawo yokuqala indawo futhi yokugcina mawuhluleke lapha uyisehluleki nasezulwini wabusufuku usuyalahle uhluleke ekugcineni usulubona izulu omawula ususemnyango wezulu mawusulapha ususemnyango wezulu osemakhosini ngizothanda uNkulunkulu omuhle ukubongela abantwana bakho kakhulukazi ngabe nginephutha mangabongi umsebenzi abayenzela ngokukhulu ukusheshsha abantwana bakaNkulunkulu ngoba sathi siphuthuma isikhathi sisibona ukuthi siyasondela mawuzwa ngoJanuary zolungisa February no March April babula baba 15 April wasela manje sikwenze konke ngespeed kodwa sithi bantwana bakaNkulunkulu abantwana kuyacaca ukuthi uyena owayebanika amandla ngoba akukho besikwenze ngathi nje kumlingo mina kwenzile nabashumeli komlingo kwenzile kuphela kuhlangana mabe sesikushiwa into sihlangane sibe yodwa akukho ukudlula lakho ngithi nje bonke abantwana bakaNkulunkulu ababe nesandla kulungiswa la kwenziwa yonke into bonke nesekretary yakomthetho ngeke ngishiye ngaphandle ngoba nayo yafika bikhona lapho sibambisene nayo senza konke kukaNkulunkulu njengoba nibona ngathi kuzamekile sithi thina sizamile kodwa sithi uNkulunkulu sazosinika amanye amandla ngoba akhona lapho siyakeneli khona amen siyafuna ukuthi ngokulandelaka fika ninethezeke nje bantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu ethuna nje sikhumbula nifike yina ninetheze ungafiki lokhu hlupheka lokhu ubambana nesicapha singafuni ukuvaleka bamba isicapha sivumelakho njengesisekhaya kuwe
sifuna into enjalo bantwana kaNkulunkulu. Uzosinika uNkulunkulu, uzosinika uJehova amandla. Sizowacela khona phonyazini amandla losinika amandla. Akukho la isethembele ukuthi kulabo bantwana bonke ababenesandla la ekhaya kusetshenzwa kwenziwa yonke lento isiyenza ngokusheshsha. Nasi pulpit bayenzile amakhosazana la entethelelo ngesikhulu ispeed. Nasi pulpit nayibona phambi kwenu bingekho niyayazi kade ilapha sayisusa leyana nje sayigiliza ubaba wayesejikile lapha emgwaqeni u-M2 sayithela phansi yokandakanda afika ubaba sekuyi-level njengathi akusuka amalutho lapha sekwenziwa nje ispeed. Kodwa engubongakho uJehova uma efika ehlale kahle la kungabibikho bantwana bakaNkulunkulu okudumaza abantwana bakaNkulunkulu njengoba bebuthene lapha. Ngifisa nje mina kube kuhle kube mnandi bahlale kahle sibaphathe kahle sizame ngayo yonke indlela ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla sikwazi ukubaphatha kahle bonke abantu abaphathi kwalomuzi. Isilokhu sikucela kuJehova ukuthi asiphe amandla ethi noma sephuma la asishiye namandla ukuthi asingavilaphi ngoba ukuvilapha nomthandazo uyasha lapho ukuthi kuyisono ukuvilapha bantwana bakaNkulunkulu. Asingabona amavili akusho ukuthi uyoza uma kuthiwa nakho umsebenzi la wenuyosa ngoba uphethe imali oza ngisho uyimali kwasawena ukuza kwakho nje la ufika ukuthi nikeze ngabe ucela emabhekisi kunika usebenze ukethile uyeke ukuthi imali akunayo ozosebenza. Ilokho nje ngicela kunyabacelela kuNkulunkulu isibusise abantwana bakhe bonke nje babopheke ngaphambili. Ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba, Nkosi busisa amazwi ezweni. Siyabonga amazwi amnandi zophiwa umfundisi